Kumno paralok baieit si part ngap yang subhai pi share ni YouTube channel jangan ka Jingtip technology. Ta ka ni clip mat paralok baieit ngak ban share pi ka ni way video ka best ha. Ba ki brio menta ba ki kena menta ba hadu ki ba heru ki yo smo bang ba ban ya le kai ya ka ni game ba ki khot ka PubG ma chwa. Nai ha ni clip mat kala wan biang ka ni game ba kala ki lai ka teng ya ka BattleGrounds Mobile India. Ya ni clip mat ngak man hikai pi ba kumno hila bet install ya ni ka BattleGround Mobile India link ba ka early access link dan kong do paralok baieit ni le ka ni YouTube adan ka ni ka link ngan sa share ha description janga tapi sa klik ha ni ka link dala de klik ya ni ka link te kan sa mi ni website te kan mau da pi play ka ni website pi de ban play ka hau Chrome đây hau main browser đây tang hau Chrome để sa paste ka link hau Chrome tapi ada copy tekan submit ni để sa scroll baik cepat la ni ni ka sepangga BattleGrounds Mobile India select baik serum tekan ni ka BGMI early access linkแต่สมมติว่าเราไปจะคลิกอันนี้ฮะ open แต่เดี๋ยวลองตามไปในเราไปพี่ฮับเลยจาก Play Store แล้วอีอันนี้มันตั้งระดับ Play Store แต่พี่ฮับ sign in ดาวนี้หิวอีเมลแบบพี่ยูสันนี่แต่พี่ฮับ sign in ดาวนี้อีเมลแบบพี่ยูสันนี่พี่ยูแต่ดักพี่แต่ให้เงิน search กับ BattleGround Mobile India แล้วบันนี้อันนี้บางอะไร register เรื่องปัดยอดบัน install tentang ini jam kam sekamat ban yo ban install juga ni ka BattleGrounds Mobile India. Terus sistem pan ngin lek biang show Chrome. Tapi lek show Chrome ro pan baieit siapkan mau ba. Tapi sign in hanya Chrome siap sign in uju email ba pi use ha Play Store ba pin use ni ha Google Chrome kumani nga use ang ni pila ban iu tay icon jong tay brio dan ni ro dei do pi hi account bang use dengan sa search ni ya ka BattleGrounds Mobile India jaga website jang battlegroundsmobileindia.com te pila iu ni mila po ni website jang BattleGrounds Mobile India tingin klik ni early access now bila i paralok baieit kala load tingin apps pang bila i hani kala mi umni BattleGrounds Mobile India leng baga Google Play atau yang dipen i da sala yani room sa klik become a tester bila thok become a tester the welcome to the testing program kila thok ani to you are now a tester tingin ni klik hani bagi thok download it on Google Play tong thok ni pre-registration rewards in lebih yang sesen in lebih yang download it tengin lebih yang sesen ha ni download it on Google Play tapi ni i perlu baieit ha ni klik mat kani ka install option ya kani ka BattleGrounds Mobile India kalami ham ni te pila ban install ya kani ka game bat pila ban le kai no ro te kani ka beta version Nrai pila yo apa deban lek kai no shwa bakin launch ka ni game te kani ka deka way na ki trick the best pa bapin yo pan download ya ka BattleGrounds Mobile India ha kani ka clip mat bat kani ka video ka de kham tam e tu ki paralok baieit janga ki baju yai lek kai ya ka PubG nrai menta bangi khot ka BattleGrounds Mobile India bakin yo pan lek kai ka ni ka BattleGrounds Mobile India bat bakin ong bakumno ka long ka ni ka gameแต่Khublei shibun paralok baieit pila pe ka video jang adu kan ni clip man ngai scam kan ni ka video kan yarap ep ba pin yo ban download ya kan ni BattleGrounds Mobile India bat paralok baieit sung ba ban like ba subscribe ya ka channel jang Khublei shibun a pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack.
is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not, Drag forward with your left hand to